bakunzi bacu turabashuhuje tubahe ikaze mu biganiro byacu. Dusubiye mu gihugu cy'abaturanyi, ni igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki ni igihugu dusanga ku mwanya wa kabiri mu bihugu binini muri Afurika, kuko gifite ubuso busaga miliyoni 2,345 bya kilometero kare, kingana n'inshuro 89 by'ubuso bwose bw'u Rwanda. Ni ukuvuga Kongo ingana n'u Rwanda duteranyije, cyangwa se u Rwanda rwikubye inshuro 89. Kugeza kuri ubu gituwe n'abasaga miliyoni 95,300, mu gihe u Rwanda ruri hafi miliyoni 13,300. Ni igihugu gikunze kubarizwamo imitwe y'iterabwoba benshi badahwema kubihuza neza n'amabuye y'agaciro abarizwayo. Imwe mu ntara zizwiho ubwo bukungu ni intara ya Katanga. Aha hari umugabo wamenyekanye cyane ndetse aba na guverineri wayo, uyu kandi akaba ari perezida w'ikipe ikomeye cyane ya Tupuisa Mazembe, Moise Katumbi. Moise Katumbi ni muntu ki? Uyu waba warigeze kumenya ko yashatse kuba perezida, ariko urupapuro rwo kwiyamamaza rugaterwa ishoti? Reka tumavire muzingo ibi n'ubushongwe n'ubukaka bwa Moise Katumbi Chapwe. Katumbi yavutse tariki ya 28 Ukuboza 1964. Ni ukuvuga kuri uyu munsi wa none afite imyaka 59. Avukira mu karere ka Kashobwe mu bwoko bw'Ababemba. Yashakanye na Kayine Katumbi, babyarana abana 5. Ni umuvandimwe wa Katebe Katoto uzwi ku izina rya Raphael Soriano, umuyoboke cyane wamenyekanye wa Rurankunda. Katumbi avuka ku Mutaliyani Nassim Soriano, ni Umutaliyani w'Umuyahudi. Nyina ni Umukongomanikazi Virginie Katumbi wo mu muryango w'abami wa Kazembe. Ubusanzwe izina rya Katumbi ni Chapwe, ariko azwi ku izina rya Moise Katumbi. Ni izina yamamaye cyane aho yabaye igihe kirekire muri Zambia. Moise Katumbi akunda kwambara ingofero zizwi ku izina rya cowboy, cyangwa se bya bigofero by'ibikinga binini cyane by'uruziga bizengurutse. Umunyemari Moise Katumbi yifuzaga gusubira mu gihugu kavukire cye cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo atange kandidatire mu matora ya perezida yangiwe kwinjira muri iki gihugu. Uyu munyemari yavuye mu gihugu cye muri Gicurasi 2016 hamaze gusohoka impapuro zo kumuta muri yombi. Umukuru w'abatavuga rumwe na leta muri Kongo Moise Katumbi yangiye gusubira mu gihugu cye kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu mu matora yarateganyijwe mu kwezi kwa 12 muri 2018. Leta ya Kongo yangiye uyu wahoze ari umuyobozi w'intara ya Katanga aba mu buhungiro muri Afurika y'Epfo kugaruka mu gihugu cye biranga. Katumbi yasabye uruhushya rwo kwinjira muri icyo gihugu kugira ngo ajye gushyikiriza impapuro komisiyo y'amatora zerekana ko ishyaka rye ryamuhisemo ngo azayihagararire mu matora y'umukuru w'igihugu. Abashinzwe umutekano i Lubumbashi bakikijwe n'abandi bose bashinzwe umutekano batandukanye kugira ngo babuze indege icyura Katumbi kugwa ku kibuga cy'indege. Katumbi ni perezida w'ikipe y'umupira w'amaguru yamenyekanye cyane yitwa Tupuisa Mazembe y'i Lubumbashi. Uyu Katumbi ku myaka 13 yari umurobyi n'umucuruzi w'amafi umwuga wa se. Uyu yacuruzaga amafi akawushije n'adakawushije. Yakunze kuyacuruza n'isosiyete ya Gemini yacuruzaga amabuye y'agaciro. Mu 1987 yafunguye kompanyi ihuza imishinga 3: ubucukuzi mining, ubutwazi transportation, no gutunganya ibirirwa food processing. Mu 2000 mu ntambara ya kabiri ya Kongo, Katumbi yahungiye muri Zambia akomeza umushinga w'ubutwazi. Muri 2003 perezida wa Kongo Joseph Kabila yamusabye kugaruka muri Kongo ngo yongere ashyire ku murongo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu ntara ya Katanga.
akoresheje kompani ya MCK cyangwa MCK Mining Company of Katanga. Iyi ni kompani y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro ya Moise Katumbi yafunguye mu 1997. Muri uwo mwaka kandi Katumbi yabaye perezida w'ikipe ya Tupisa Mazembe. Ubwo ni mu 1997. Ni ikipe yatwaye ku nshuro 3 igikombe cya CAF Confederation Cup muri 2009, 2010 na 2015. Ibi byatumye ikina umukino wa nyuma w'igikombe cy'isi cy'amakarabu muri 2010. Moise Katumbi yakoze akazi katoroshye, atanga inkunga ye mu kubaka umupira w'amaguru muri Kongo no muri Afurika muri rusange. Uyu yubakiye stade Tupisa Mazembe, ayobora n'amashyirahamwe atandukanye. Muri 2006 yatorewe kwinjira muri Assemblée Nationale. 2007 niwe mudemokrate wa mbere watorewe kuyobora intara ya Katanga mu majwi 98%. Uyu yayoboye intara ikize cyane ya Katanga, ikize cyane ku mabuye y'agaciro guturuka 2007 kugera 2015. Ku myaka yose isaga 9 yayoboye intara ya Katanga, ubukungu bwaratumbagiye, inyubako z'agatangaza, abashoramari baratumbagira, imisoro irazamuka, ruswa iragabanuka. Muri 2015 Katumbi yahagaritse imirimo ye ku mwanya wa guverineri no ku mwanya w'umuyobozi w'ishyaka yari abereye umuyobozi rya People Party for Reconstruction and Democracy PPRD. Muri 2016 yashinzwe kugurisha inzu atarafitiye uburenganzira, asabirwa imyaka 3 muri gereza. Bigaragara nkaho uwari ubyihishe inyuma ari Joseph Kabila. Muri 2018 ibintu byatangaje benshi ni ukwiyunga kwa Katumbi na Joseph Kabila. Ibi byagenze bite? Ubwiyunge bwabereye i Lubumbashi, bwateguwe na Musenyeri Mukuru Fulgence Muteba. Ni ihuriro ridafite ibisobanuro bya politiki. Mu magambo meza ya Katumbi ati: nibyo koko turi mu ihuriro, turimo kuganira ku ndangagaciro za Katanga, turi hano kugira ngo tuganire ku cyerekezo mbonezamubano cya Katanga, umurage wacyo, kuki habaye ibihe byo gutandukana hagati y'abaturage muri Katanga. Nk'uko byavuzwe n'uwahoze ari minisitiri w'ubuzima, wizezaga ko binyuranye n'ibivugwa iri huriro ridasobanuye ibijyanye na politiki. Mu by'ukuri ni inama ya kivandimwe idafite aho ihuriye n'ibyo abantu bavuga ku mbuga nkoranyambaga bijyanye na politiki. Amatora, abantu bagomba guhagarika ibyo. Dufite ibintu byiza byo gukora kuruta kuvuga ibyo gutekereza. Ayo ni amagambo ya Moise Katumbi yivugiye ubwe. Uwahoze ari guverineri yahoze ari intara ya Katanga, Moise Katumbi yari umufatanyabikorwa wa hafi wahoze ari perezida wa Repubulika Joseph Kabila, mbere yo kwitandukanya nawe agafata iy'ubuhungiro, nyuma akerekeza muri opposition. Katumbi yavuye muri Kongo biturutse kutavuga rumwe na Joseph Kabila. Urukiko rwamuhamije icyaha cy'ubujura, akatirwa gufungwa imyaka 3 adahari. Katumbi afatwa nk'umuntu ukomeye cyane mu ntara ya Katanga no mu gihugu muri rusange. Afatwa nk'umugabo wihaye, inshuti ya rubanda. Benshi bamusabye kongera kuba guverineri wa Katanga. Ikindi kitazibagirana nuko muri 2012 yagaragaye ku rutonde rw'abantu 50 muri Afurika bavugwa ari kijyana. Bakunze kumubera official rero. Bimwe mu bintu bike twataguteguriye ku bijyanye na Moise Katumbi. Ni umugabo perezida w'ikipe ya Tupisa Mazembe, ni umugabo ugiye akora amashyirahamwe agiye atandukanye muri Afurika, na n'ubu kandi agikomeje. Igitangaje ni uguhura na perezida Joseph Kabila mu rusengero muri 2020. Umuhuro wabo wari ushimishije cyane, bahuriye mu rusengero barimo basenga. Rero bakunze kumubera official. Turabashimira kenshi na kenshi mu mudahwema gukora like, gukunda ibiganiro byacu, kubisangiza.
no kutwereka icyo twahindura cyangwa se icyo twabaganirira. Turabashimiye, murakoze cyane.